Dem, terbaik kakakku. Pokoknya Tenar, kalian tap tenar cah. kuat semangat dan anti kebodohan. Tap tenar teman-teman. 1, 2, Kabeh. 3. Anjing eueuh produk kieu produk naon ku aing di aduan. Win songo cah. Tilu kali. Win 9 teman-teman, Win 9 teman-teman, Win 9 teman. Produk kabeh kompak. Hiji dua tilu. Geus kana layar teh tilu kali supaya jadi lope, geus jadi lope mah tong teu kudu ngatep-tep deui bae. Hiji dua tilu, geus kitu unggul geus. Oke, mainkan haka. Hiji, dua, tilu. Budak pepe budak naon dihakan geus kieu mah. Siksa tuh. Tap tenar cah. Tah gitu maksudnya tah gitu. Oke. Blue RP. Mainkan. Saatnya beraksi Patimo. Oke. Irwan hajar mau sikat mau cicing hakan makan Pak. Makanan siang ini. Nyorek gening iya nyorek teman-teman. Ini akun Timo ya teman-teman yang kedua. Ribel teman-teman. Akun. Tap tenar cek. Ambil kali tiruna. Tap tenar teman-teman. Dua, hiji, dua, tilu, polo-polo nu di luhur. Triple teman-teman. Timo kita bantu doa, bantu tep-tep aja. 38 orang. 30 kuliah lit. Beres siksa ketua. Ini ke kalawan masalah PKP ini kalah. Memang biasa daripada api bahaya. Diket ketua. Bapak Rehan. Masa Pak Rehan kayak Oke, nyos. Kak Rizka. Mak Rizka. Dengar Maman, triple cah. Mak Rizka. Makasih Mak Rizka. Triple teman-teman, triple cah, triple Mak Rizka. Mak Rizka. Polo teman, Mak Rizka teman. Mak Rizka di polo kali 5 Rizka. Mak Rizka. Makasih Mak Rizka. Triple masih ada triple. Brandon, makasih Brandon. Mak Rizka. Makasih Mak Rizka, hati-hati dia main ujung. Cien, terima kasih Cien. Kabeh ulang tep layar, ulang tep layar. Tilu kali tep layar mainkeun. Hiji, dua, tilu nu rumasa can tep-tepkeun main tep layarna. Hiji, dua, tilu abretkeun haka. Anu acan tilu kali awang, berangkat. Beres cepat. Kamu udah haka, beres 4.000 haka. Ngapret. Gasaka. Awas lagi, gitu. Set. Bisa. Terima kasih, Mak. Kali 5, minta kali 5. Tep telar cah. Hiji kali 5 Makasih lu semua, berkah selalu. Kak Rizka, si Enang, Brandon, Evo, terima kasih. Kali 5. Woi, kali 5, woi. Woi, jangan kali 5, ini bukan kali 5 alungkeun, Mak. Mantap telar cah. Bukan kali 5, ieu tung bahaya tuh. Ujungnya teman-teman. Bubur mual. Ujungnya teman-teman. Siapkan kali 5 Pak JPR. Woi. Mariska kasih musik ya. Bahaya weh. Oke, nanti habis ini kita kasih hiburan buat Mak Rizka. Di follow ya teman-teman, di follow orang baik, teman-teman. Hati-hati ujungnya teman-teman. Tum, hiji, dua, tilu. Adakah kali 5 itu sakitu. Cokot kali 5. Oke, mainkeun ku awan. Tembak tum. Anjing tuh cok. Pak ujung pak biar eleh tarik kali tiluna koy. Beda ceban pak. Bos out, rusak bos out. Anjing cok, gak apa-apa kita kalah sama ekor bayi. Cek aing beda ceban anjing. Ya Allah, berkah selalu orang baik.
Kasih musik Pep. Yo, sik tak kasih. Ayo, opo? Tambal ban ya. Kita akan menghibur Mak Rizka. 4, 5, 6, 7, Tambal ban. 10, hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kabeh kompakeun tep-tep. Kompak. Oke, main Kak. Beri, kau menang beres, aku menang final. Oke. Ayo. Iya anjing lagu ieu mah yang menang mah. Kabeh. Welcome to the jungle. Tep-tep 3 kali berdak. 3 kali awang, tep-tep Kak. Hiji dua tilu, sakit doang. Hiji dua tilu, ngeus weh. Kok aing anjing geus beres saleh kok. Oke, sikat. Pak Kori. Kabeh goblok mesti jadi julid badut. Video ya. 3 kali selesai koma bismillahan udah. Bapak welcome Bapak. Lagu penyiksaan welcome to the jungle. Kabeh, kenapa 5 kali? Kompak di dia, kompak kali 3, urang eueuh kali 5. Kompak kentum. Pak Ilham sing tarik siapkeun tidina. Hiji, 2, 5 anjing aya juri bungklekan sabelah lawan juri aing. Lawan dedemit kita euy. Main kantum. Kali 3 maksimal woi. Awas pau kali 5 kita Pak. Anjing enggak. Woi kali 5 woi. Nggak sama gua lu bakal Pak. Woi. Bapak. Kita sangat 10.000 bedana. Tahu. Hakan Pak. Teka-tekane menyakiti kau mengkhianati. Weh, teu asup papaku. Teu asup mau, teu asup. Anjir, bar cok. Kali 3 telat. Udah telat. Pak Duhun, Pak. Telat kali 3 udah. Weh ngitung eta anjing si awe petet kuat euing. Si petet anjing naonna. Dorong tep haka, ka udah ku tep haka, dorong heula ku tep haka. Hiji dua tilu. Dorong tep kan bapak aing geus keluar mau geus naon ieu. Weh, polo bapak urang polo berak. Heuh si anjing eta awe petet kuat euing si goblok. Ka udah haka ku tep ka udah. Siapkeun. Tambal ban dari kita semua. Kali 5. Gak ketok rambut kita. Woi, sinyal gangguan tuh. Kali 5.
Mariska. Mariska makasih. Beda 10.000. Iya tuh rambutku gak ketok. Ngitung euy. Oke. Anjing, Mariska, Pak. makasih. Oh, kali 5 pernah. Makasih teman-teman. Hati-hati snapnya. Agung. Dewi, makasih. Dewi sama kita. Hati-hati snapnya teman-teman. Snap. Juga, Pak. Pak. Kan. Anjing. Gak ketok. Gitu loh. Ketok rambutku. Oh, baik Mariska. Ngeleng Pak, ulang Pak. Mak. Pak. Tadi teh asup singa Pak. Ini loh. Kenapa? 7, 8, 9, 10. Kasih mak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Di follow teman-teman. Di follow. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anjing, coba. Makasih Mak Rizka, berkah selalu Mak Rizka. Mak Rizka, panjang umur, sehat selalu, berkah barokah. Astagfirullahaladzim, Mak Rizka, makasih banyak Mak Rizka. Ini berapa? 100? Ayo penutupan maghrib teman-teman. Aku berani jadi 50. Kalau nggak apa-apa, ini hiburan teman-teman. Ini hiburan teman-teman. Aku berani jadi 50, apa? udah mau tahu. Kasih hiburan apa ini? Meja hadir. Aman Pak. Mohon maaf. Kelaronwan. Hancur aku lawan dia. Kelam. Satu Mereka. Bercanda aku Pak. 2, 3. Meja datang euy. Tetep layar HK. Satu kedudukan, tetep layar kali 2 euy. Tongaka kali 2 mah. Aja bakal kali 3 Pak. Belagu anjing, main kantum. Eta juga HP gue. Tukang bes. Heh. Wah anjing tukang meja ngamuk woi. Woi masih lag, Mungkin kalah nggak apa-apa, last round kalah nggak apa-apa. Woi tap woi sinyal mulai. Emang masih lag Pak? Masih lag kah? Woi itu musuh bubuyutan kita woi. Ini cacing woi datang woi. Pesan di. Tum, dia tum. Kali 3 maksimalkan Pak. Mama si. Hancur kau Den. Buka pisah woi. Ngapa? Woi. Kali 3 woi. Anjing salah sini woi. Tahan. Pak, geus Pak, mau kau udah mau lain undang Pak. Kak denger deh nih. Apa? Ini tadi berapa 100 kan? 50. Oh 50. Oke. Makasih Anjing, Pak. capek nih. Berkah selalu Bang. Bang aing nafsu teh asup tadi mau na woi. Lancar terus Bang. Sehat selalu Bang. Berkah barokah teman-teman. Tap telar teman-teman. Udah
Polo Pak Beni, polo Pak Beni tukang meja, polo tukang meja Pak Beni. Mama Api, adik Wandrus. Itu bukan Abe, itu si tukang meja, oke? Respect, tukang meja dia tuh. Siapa yang tukang meja? Itu gak mau ngomongin nama, pokoknya tukang meja. Tukang meja. Ya, tukang meja apa anjing? Loh, ini akun barumu tau mo? Iya, akun baruku ini. Abe tukang meja. Anjing, parah. Dikolain sama Abe, hiburan Pak, spek Pak, matur suwun, Respect. Cerning kelepatan saiki, matur suwun, delem. Oke, polo Bapak Wing, Pak beak Pak ima Pak ngagedekeun kebonnya. Hormat, gerak. Hormat. Si Febri panik sekarang. Ya enggak gitu mau. Maksudnya kamu biar juga enak gitu loh. Oh ya Kalian iya, biar bisa sama, biar sama. Aku tahu si Febri itu biar sama ya, Pem. Lah makanya jangan bilang kayak gitu. Ya udah. Nah, kalau ini beda Pak. Kalau ini mah marah digituin si Febri anjing. Oke. Yang ini agak beda, oi. Siapa? Ronaldo, Wati. Aku nggak tahu ya. Wes di majar mana takut salah aku malahan. Aku si Febri ukur tajong anjing, tep oi. Untuk seluruhnya. Ya gak melok-melok. Maghrib boy. Beres ini maghrib kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Badan sih mah. Si mah sekot jam nanti sekanyut badan gak sih mah. Gitu ya empelatan. Bapak aing meripu anjing babadagan. Kurang gadang sih mah anjing. Makasih. Oke, Beb.